ingayizivela inkosi oshuni madlara phansi abantu ba-afrika noma lisibali mnanishe libuyele rhuzu yabo afanele we khuluma ukuthi umuntu akabonanga ningilizana ngazinsizwa ningenzeni we kwagcina izilwane ngaqhutshwa ngebhala ngabuka izwe ngalala ensimini ngacamela phezu kwekabishi yikabani lakade ngilele khona yikobani lakade ngilele khona Jwala umnandi uhlupha ngokudakwana Jwala umnandi uhlupha ngokudakwana Jwala umnandi uhlupha ngokudakwana Yikobani lakade ngilele khona ngicamela phezu kwekabishi ngaqhutshwa ngebhala ngabukwa izwe jwala umnandi uhlupha ngokudakwana jwala umnandi uhlupha ngokudakwana ngenzeni wezinsizwa ngenzeni afanele we khuluma ukuthi umuntu akabonanga osowini afanele we khuluma ukuthi umuntu akabonanga osowini nginecala zinhliziyo ningilizane ningenzeni ngaqhutshwa ngebhala afanele khulunywa ukuthi umuntu akabonanga lutho osukwini kwacima izibane kimi ningenzeni wezinsizwa jwala umnandi uhlupha ngokudakwana jwala umnandi uhlupha ngokudakwana ningenzeni wezinsizwa kwacima izibane yikobani lakade ngilele khona ngicamela phezu kwekabishi jwala umnandi uhlupha ngokudakwana jwala umnandi uhlupha ngokudakwana wezinsizwa ngenzeni kwacima izibane ngaqhutshwa ngebhala ngabuka izwe jwala umnandi uhlupha ngokudakwana jwala umnandi uhlupha ngokudakwana